Kudaybergen oğlu Nurbolot dey. Kim abi? Nurdölöt dey sensin. Eşkörük. Mart 2005'te. Hem aya Kuday sakladı hem alda bastırsınlar hem. Yok. Mirava yemede de var bu. Şeyşenbek Erlan. Жылы қайсы екен байқа айтып қой. 2005'te. 2006 ken Sulayman Nuri. Şeyşenbekov Mirlan. Marlen. 2004 Avatıbekov. Nurberdi değil var gel. Kanka olma. Spartak dayardan oyunga bundan geç çıkarsın. Ya bizim yerde bunda emet var mı? Ha belli. Ya. Ha, GVT'den aytır var. Burası sizlerdi çoğurak baldarken de tanıyor. Орнап қойсаң олмай. Бұлар союз көбірек жеген болар екен. Беш көрікті Нұрдәулет бас көрікті қатша. Екінші голды тыға тұрған болып тұрады. Ай, мына шықты, жалғыз шықты. Уй, ятаны. Oyun süreti. Ötküz! Katar mısın yap? Out yok. Yok out mes. Erlan Erlan. Egor. Mikler kapı kene. Erlan. Al out evet. Так, большевик Спартак. Ey eleman oyun! Как положено, саламдашу. Калинин, большевик, Жуков. Тияққа тыстайсыңар, тияқты қайтарасыңар. Бұнда биліп алсаңар, өзгөр берер. Тияққа тұрғаннан қандай бұна. Спартак большевик. Мына большевиктің жаш бала школьник ұрып атат, молодец. Уланбайкен баласы болуш керек мына уяқа. Таныту мақсаты ардайым алғалай игілікке қарайтынымсыз күн бойы машығып талықпай өмірім барысын спортқа арнадым чарчабай жалықпай тер төгіп күн сайын жүректі бір ғана қырғызым алаңға аттағын дүн қылып таныту мақсатым бабаларым менің соғышта әр болған әлемге алардың ұрпағым мен болам жолыңар жолдоймын елімді ойлоймын
Аямын аябай ағаларыбызда Жаштарды қалқалай барымыз бир болсок Ынтымақ орносок келечегибиз кең пейилди оңдосок Кыргыздан эр чыккан Манаста жер чыккан Чыңгызым кыргызды дүйнөгө даңктаган Барыңа айтарым жөн карап турбагын Патриот сезимди ойготкон сен дагы Суни жерди кара, блядь! Arslan enkek! Arslan enkek! Arslan enk! Ey, Suni bol! Arslan Yeter. enk geldin! Gel seninki! Enk Arslan! Sarı çık sarı! Давай, Çavuş sen ulan! Yürü! Eleman bastırır. Arslan dayanazandı koy! Arslan dayanazandı koy! Oğlum Arslan dayanazandı koy! Ашпа айламас, ашпа. Hey! Suli! Çavuş ulan! Айдар, ай, гибейсің. Айдар, гей, блядь. Айдар, жей домой. Артына çapırkan bala kim? Aydın. 5 körük temen su. 5 körük bir gol vurdu. Bu açayın oyunda Çeşer'in jarısını ötketti. Açayın eme Petrovka'dan kim çıktı be? Radik. Murat'e vurup etti Petrovka ırgıdı. Jarısı ırgıdı. Çıktın, çıktın. Final. Çeçerinden Akbaşat. Большевик. 3. mesle aldık biz. 3. mesle aldık. Алейкум всем братьям на ринге, всем, кто на матах и партнерам по спаррингу. Ну в общем, короче, у кого спортивный почерк, даже если дилетанты, все равно молодцы. Beş körükten teti. Rugatçına bana attı. Bir gol gol aldı. Хоть боксер или ты борчик, тут не важно, бесполезно, кто кричит тобой громче. Kadar mutlu. Yakıpçı kaldı kaç, yakıpçı kaldı. Что подняли твой кулак, что подняли высоко, за границей далеко, знаю, это нелегко, и не каждому сделаешь и ты, это нечто даже большее, не просто мечты, твое дело победить, только брат не подведи, поднимись на пьедестал с флагом нашей страны, ты делай красиво, брат, делай, ну делай, брат, только вперед, ни шагу назад, ты делай, как умеешь, за тебя кулак мы держим, я знаю, что сумеешь, что победу мы одержим, ты делай красиво, брат, делай, ну делай, брат, только вперед, ну ни шагу назад, ты делай, как умеешь, за тебя кулак мы держим, я знаю, что сумеешь, что победу мы одержим. Ayıl daralap takkan kulağına bundan toktokla. Ben Murat'a geçip geçe uçak alıp geliyorum. Ekinci yaş baldan degen kulağı bol boy dayılarla. Var mı var mı? Bundan keyin geldiler onda oyuncular var. Ayaklarına görüp yaşakay medallarını aldım. Bayı medal koydum. En alt soydu soydu veriyor saydı. Buna göre bizimdeki öyle git var ya sonra kavla kovla. Yerden de Abistam'da 3. oyunlamaktan. İkinci oyunlamaktan. Ömeden başlayın. En mutlu oyuncudan başlayın. Oyuncu. Dayı. Çeçerin. Mına eleman. Başlıkın komandası. Aydın. Ya.
Роман, вот это пошли капитальный бежал. Я знаю, что сумеешь, что победу мы одержим. Ты делай красиво, брат, делай, ну делай, брат, только вперед, но не шагу назад. Ты делай, как умеешь, за тебя кулак мы держим. Я знаю, что сумеешь, что победу мы одержим. Gel Gülşbek Bayka. Өлкөм Кыргызстан, ажайып, көркөм Кыргызстан, укмуштун бары табылган, уютту чөлгөн Кыргызстан. Кыргызстан, демим Кыргызстан, кылымдык кебим Кыргызстан, 5 күндүк өмүрүмдөгү дейишим менен Кыргызстан. Кыргызстан, алга Кыргызстан, Кыргызстан, жаша Кыргызстан, сен гүлдөп өсө бересиң, кыз уулуң барда Кыргызстан. Эх, кандай менен Кыргызстан, экинчи менен Кыргызстан, туйлаган тулпар улуңмун, тугармап берем Кыргызстан. Кыргызстан, өсчү Кыргызстан, Мына 3-cü Mestan'ın emeleri. Большевик командасы. Ассортимент Калинин, Большевик, Жуков. Аралаш. 3-cü Mestan Рухозный. Дети наши.